Hakuna kitu kinachoniumiza zaidi kama kuona wazazi wangu wanazeeka na mimi mwenyewe sina uwezo wa kuwasaidia. Inaniumiza sana kumwona mamangu na babangu bado wanateseka, wanahangaika na wamezeeka, wamechoka, lakini sina uwezo wote wa kuwasaidia. Ila kitu naamini zaidi ni kwamba Mungu yupo na anaona mapambano yangu. Sitakata tamaa, naamini iko siku moja Mungu atafanya jambo kwenye maisha yangu ambayo yataibadilisha historia ya familia yangu. Cha msingi, sitakata tamaa kwenye maisha, nitazidi kupambana.